Assalamu alaikum. Vaahakayo, Vaahakayo. Mi programa ki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge sahha hadis basfurtakuge aliga kuda kudinna genes deve shawguveri Vaahaka silsilai. Mi silsila algon men genes deni hulumalege higgamu mahaltakun. Mi HDC ya ilm jamiya guligen hinge programe. Vaahakayo, Vaahakayo. Meduge Vaahakayaga bebe tikudenna kiyadeni Jibril alayhi salam ummata Islam kamaki kobakama adi iman kamaki kobakama adi ihsan kamaki kobakan kiyadeva goy adi mi Vaahakayaga kiyawa kujjege kibaga hunnan jehe adabtaka bebe mi Vaahakayaga tikudenna ali alwalan uriha kudenves mi Vaahaka kanuda adwahana kama ummeedu koran mi Vaahakayaga bebe tikudinna kiyaden beenum wani effaharaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kariya wadagen nevi mihegge Vaahaka ebe fula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ariha wadan nevi iruga evve sahabi bekalakan nengun ei kaaku kamevves effaharaku wagotaki huriha ashab bekalun bain ashab bekalun mitibbawani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge arihuga ishindelage mikahala gotaka ekalege faanuge kariga mitibi huriha bekalun hin ishindelage ne ekalege faanus mi hunnawani den annani mihaku etana ena emiha describe koddevvamun Umar gefan vidaluwani emiha huri goy kiyademun emiha huri varan hudu kula gada hedumel lafe den emiha ge istashives varan kalu kula gade den emiha annani den emihage kibe kunnen evves kahala mi tanakun travel koffa kamuge evves asare evves alamate nofene ಈ ಮಿಸಾಲಕ ತಣಕು ಮೆಹನ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಕೊ ಫಂಡರ ಹುನ್ನಾನ್ ಮೆಹನ್ ದಾಹಿಲ್ಲ ಫದೆನ್ ಹೆದುಮಾ ಎಚ್ಚಿಯಸ್ ಕುಡಕೊ ಮೆಹನ್ ಹಡಿವೆ ಫದೋ ಹುನ್ನಾನ್ ಬೋ ಎಚ್ಚಿ ಸುರದಾನ್ ಮೆಹನ್ ಕುಡಕೊ ಮೆಹನ್ ಹೇವಿ ಫದೋ එකමකු එමිහා හොරි වර රීති කොන්න දැන් එමිහා ඇස්ස රසූලුල්ලාහ සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්ගේ ಕುರಿಮತೀಗ ಎಮಿಹಾ ಇಶಿನ್ನಣಿ ಹಮ ಆಸ ಕುರಿಮತೀಗ ಇಶಿನ್ನಣಿ ಮಿಗೊತ ಬಲ ಕುರಿಮತೀಗ ಇಶಿನ್ನಣಿ ಮಿಹೆಂ ಬ್ಯಾಂದಫ ಕಕು ವೆಸ್ ಮಿಗೊತ ಇಶಿನ್ ದೆಫ ದೆನ್ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ವೆಸ್ ಸಮ್ಮ ಮಿಗೊತ ಮಿ ಇನ್ನವ ಇರುಗ ಮಿ ದೆ ಕಕು ಮಿಹೆಂ ಜೆಹೆ ಗೊತ ಮಿಹೆಂ ವರ ಕ್ಯಾರಿಗ ಮಿಹೆಂ ದೆ ಕಕು ಮಿಹೆಂ ekale rasul sasumge kaku fula emiha ge kakula mi dekaku mihin jehe gota wara kari ge mihin ishin defa emiha ge de avves bavani mitanga bavwafa ena kike mi ahani ena suwale kurani emiha suwale kurani emiha furutama ves ahani e muhammad gefane timannaya इस्लाम कमा बेहे गोतुं खबर देव बलाशे इस्लाम कमा की खोबा है ये कोचिंग है ये दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस कुरबानी ए इस्लाम कमा की ए अल्लाह सुब्हानहु व तआला की हम एकनी हग्गुवेगेन अळुकं कुरेवे फराक कमशा मुहम्मद गेफानी एकलांगे अला कमशा अदे रसूला कम ईमान वुमेन शहादत क्यों do tikudens kiyamen ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadur rasulullah e kalima kiya yang imamu devana kamaka rasul sallam hadis kurawani namaz qaim kurume namaz kurum barabara den ekale fan hadis kurawani zakat dinu ei mudalun wakivare fagirunna komme aharakues dinu den roda hifun men roda mahugati kudin
mi roda hifan do roda hifun den kuladana wegen wanama if you can hajj diu eyye islam kamaki den te fando mi suwal kori mi ami ha do mi suwal kori e suwal kori mi ha den mi ahan den mi bunani te deke tiboni suwal koffa mi bunani te deke tiboni den umaru gefan ehem wegen umaru gefana den ade eta tibe ehem sahabi bekalum waran mi ajab wejje mimiha asa suwalu koffa mi bunani yes you are correct te deke tiboni suwal kurani amuko nengi genanno ekako mimiha mi bunani te deke tiboni den anekkaves mi kurani ehem suwala muhammad gefane iman kamaki kobahiye iman kamaki kobahi den rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis kurawani allah subhanahu wa ta'ala ya iman wuma den ekalange malaika bekalunna iman wuma ekalange bawa levvi foittakan iman wuma adi ekalange rasul bekalunna iman wuma adi akhirat duha judgment day iman wuma adi hewmin wara nuba min waran iman wuma allah subhanahu wa ta'ala minwar kurawwa allah will kurawwa rangalu kantattaka adi ekalange medweri kurawwa gos kantattaka iman wuma den hamanek kas ena bunani tedeke tibun you are correct den hama sahay bekolum waran hama they are confused mi kiwegen he mihem mi bunani rangala sheti bunani do kiwe ehen e bunani you are correct den anek kas timana suwalek kuran third question ihsan kamaki kobahiye muhammad gefane ihsan kamaki kobahiye den rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis kurawani ihsan kamaki alukan kura iruga allah subhanahu wa ta'ala alukan kura iruga allahu nufenunas allahu fenna fadan alukan kurumen tikudinna allahu feneta namada hunnero allahu feneta nufene ekamaku tikudinnan allahu nufenunas allahu tikudin fennan එහෙම වෙයිම දැන් අදි සුවාලේ කුරන් කොන් ඉරකු හෙයේ qiyamevan when will the world end කොන් ඉරකු හෙ qiyamevan දුනිය කොම්මස් දුහා කුන් නිමේ දෝ කොම්මස් දුහා කුන් නිමේ න දුනිය දැන් එක දෙයක ෆාන් ඉගෙත හදිස් කුරවන්නේ කීගක ti suwalu kuri mihaya voren bodaka ti suwalu kurebuno mihaya eka lege faanaka ves waki tiyavoren bodaka neengeye evves mihakan ingena kamen nu qiyame waana duhaki duniya nimene duhaki evves mihakan ingena duhen nu allah subhanahu wa taala ekan denawodigan wani den adi anekkaves suwale kurani kobahiye qiyame wumuge alamat takaki what are the signs duniya nimen ule kamuge den ekalege fan hadis kurawani alu anghenaya a slave woman will give birth and vihanaye enage sahib miha master den ilmere vidaluwani miwahaka asu mihem mi ekalefan mi hadis kurawani bay fahara mi ekala mi duniya nimen kari wima mihunge darin do children emihunge mamma menna wara goswane ehem wegenne gos wima wara gos ko kanta kura tiveye mihen mianane by far tikudnas fene do egota by far by ekudin mamma menna harangalannu ehen kanta kura
ehen kanta qur'ane bay mihu giyame kærivima den adi ehen sainne ekadek fan bayan kurawani wara fagiru ko ulunu mihum wes wara fagiru ko ulunu mihum bāvaru digu us building ta bodati imarat alanaye mer tikudinna misalaka mi arabi jazira ya balafiyamu mi arab countries balafi kamavvanama asu kuriga arabi gawmuta wara fagiruwan hama desert onnan ma bodaka building takin echisen nuhunna ekamaku miharu balalafiya fennane wara tall waran us bodati bāvaru building ta miharu hunnan den ekadege faanu hama emburi wadannawan den ashabe kalun warabboda mikama confuse we warabboda mikama suwal ufadda mi debekadu ebbekadu kanebbekalaka mi mashwara kurawani e kaaku heye eyon ai asa bhavaru suwal take koffa adi aneka suwal kon nimunima ti vidaluwi rangalashe ehem vesama vidaluwefa gossiye kulleka e kombeka debbavaye den rasulullah sallallahu alaihi wasallam suwal kurawani e umaruge faane igi wada gannawa he ei kombeka lekkan den umaruge faan mi vidaluwani Allahu wa rasuluhu a'lam Allahu wa ekadange rasulashe mola denwadi gannawani timanne ka nenge den ekadege fan rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis kurawani ei jibril alaihi salam e wadagati islami ummata muslimunna islam deen kiya devvanshe ehem wima mi Vaahakayo tikudinna kon ibrettakebba mi hasil wegen midiyai emme furutama kamaka tikudinna kon kame mi igigen midiyai iman kamaki kobakan ingijeta islam kamaki kobakan ingijeta kon kujje bebe kiyadeni islam kamaki kobaka shahade ei emme furutama kamaka shahade kiyum den namadu kurun rodahifun zakat dinu hajjuvun wararangal ehmima muslimen vejjiyamu mi faskanta kuramwan mi faskanta kurima muslimakavwan nge den iman kamuge rukuntavves mi Vaahakayo asse do iman kamaki ale kobata iman kamuge rukunta ki man Allah iman vu malaikatun iman vu rasul bekalun waittakan iman vu akhirat duhan iman qiyamah duhan iman vu hewmin waranu bamin wara iman rangalo hewmin waranu bamin wara iman vu wala rangalo den adi ihsan kama behe gotum ves jibril alayhi salam suwal kurebe koba ihsan kamaki ei Allah subhanahu wa ta'ala tikudinna nufenunu kamaga weenama ves Allah fenna fadan man Allah alukan kuru ei asu hagigatuga iman kan hituga wara boda ashagatima asu deve hisabenge ei Allah subhanahu wa ta'ala dekhe lobive e kalange yang iman wale bodu kamun deve hisabenge eran Allah nufenu nasvis by farti kudina fenne do by mihum wara focus koggen namadus kuredo by mihum it's like they see Allah subhanahu wa ta'ala do ei tikudin namadu kura iruga Allah subhanahu wa ta'ala wodige waane tikudinge kurimatiga tikudina nufenunu kamuga weenamavis
ehma namadu kura iruga abadus jehani Allahu timane kurimatiga e bodigen weye egota visnagen waane huriha kudemus namadu kura den adi miwaha kaga umaru gefana rasulullah sallallahu alaihi wasallam suwal kurevima umaru gefana neengunu do dena jawabe den umaru gefana ki keme vidaluin Allahu wa rasuluhu a'lam Allahu wa ikalage rasul ashe mola dena wodigen wani do ehema tikudinna was misalaka kame neengi jiyamu information ne mawlumat neengi jiyamu e jawab denata nu neengi jiya misalaka bay mihum mihin hadagen wes mihin hama kommesechke bonefa do misaga neengunas sam bonefa mihem mihen ne mihem wat do mihem ne kiya fahama misalaka me bebe me ahani miveni kujjahu ko bata den kujjaka misalaka neengunas bonefa miveni kujjaku vi miveni tane ekamaku e neenginyamun ehem bonam wanata nu neengenya bonam wan timanneka neenge do timanneka neenge adi haasako islam deena behe kantatta deenuge evvis kame evvis kujjaku neengi nuwana bunaka neengenya mu wani abadus suwal kura ehem megen umar gefan wes vidalwani Allah wa rasuluhu a'lam den adi emme furtama jibril alayhi salam rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge gaatham mi wadanne vi ki kuran kiyawan do jibril alayhi salam mi wadanne vi ekade ifan ge gaatha kiyawan ema kiyawan mi wadagati waran hadikotta war reeti hedumen laage war reeti wege ema tikudi mes kiyawan dairoga daamwani war reeti kon hedun laage war reeti ko femwara lagen reeti wegen daamwani tikudin school adda iroga tuition adda iroga ge reeti wegen daamwani ei asu kiyamuma ki ei alukame ei wara bavaru sawabu libe alukame ilmveri vedalwani kiyamuma ki ei ms gina sawabu libe sunnen alukame ehem wima tikudin kiyawanda iroga daamwani wara reetiko den adi teacher kurimatiga rasulullah kurimatiga jibril alayhi salam kihinen ishinde wadagati waran adabu veri kamayako do he showed manners do ehem tikudin meswan teacher kurimatiga wara reetiko ishinde lantime teacher nam wara bodan ihtiram kuram wan uriha kudem wes miwahaka wara rangala kanula adu ehiti bebe uriha kudinna wes shukura ada kuran bebe ummeedu kuran miwaha kan tikudinna wara gina aguhuri filawaluta libigen hingajje kama